Banda hudičeva. Sam pobit vas treba, nič drugega. Kakšen protest je ben ti Boga? Za točno. Ti imate, može samo bit, porka Madonna. Da narod ti preć pogledan. Je ben ti Boga. Rasti hudičevi mater moje. Cigani, zafukani. Brašti dobro cigani imamo tukaj, je ben ti mater. Večko od Dolenske državnik je ben ti moj. Mater, tu su cigani, porka Marija Madonna. Je ben ti Boga. Nešto vam vidjeti, kada mi izde. Ben ti Boga. Lahko grete naprej, da bo še drugi prišli. Krstni, ne vem, Poljci. Porka Marija Madonna. Banda hudičeva zafukana. Dobro, treba sad zagledati. Bravo, prvi Da ga snimam. Bila. Da narod ješ pa pohlepan. To je glavni narod izdeljelcu, pohledalcu. Dojek, gdje smo? Gospodove cigani, pičku mater, glavno zaslužili je vem ti Boga materiga. Do prci treba. Pa gar flito roke, porka Marija Madonna, pobijeti. Pa skjere. Jebem ti Boga. Rasice hudičeve, prfukine. Pazi, kužek se ti bo odvezal. Več hudja, kako ste gledali. Jebem ti Boga, mater. A to ga imaš zato, da te dam prpele. Već si ti se kjera, ja sam od 6, ja se ne bojim tako. Ja pa bi se mogu, a veš, kad tisti, kad so leva božal, so že šli. Tega ne naš čovjek. Ne možeš se medvedek je pridan, pa leva božal, znaj da ne možeš. Treba se samo osnovno. Treba se samo osnovno. Če je drezaljencu, da znate drugi telefon protezgi. Ja će treba še kjerati na gospod. Možno pokrkaj. To je perfuketa narod, jebem ti Boga. To politiko treba skrat. Jebem ti Boga, žatko zajce. Jebem ti Boga. Već druzga. Čakaš ti zdaj zval, tekaš. Ti za nas zval. Neka, jaz ne vem, zdaj stani. Bog pamet, neki vam živce, da idem protestno. Ja pa dej. Jaz se bom sam branil, gospod. Jaz se bom sam branil. Jaz ne bom več drugega. Jaz se bom sam branil. Ja, jaz nič nočem. To me samo gubac već druzga, to gledam da bo se rekao. Ja pa ni bož. Daj, ne vrti telefon da poče gledati. Razumeš? Povem ti Boga mater. To se samo osrednjeti se sad druzga. Mogi pa svega. Treba poklicati izdarija. Kako što je zelenci da neke se uklatu. Sam gubac te je neč druzga in te smrtla. Sporo ne za ko živiš. Pa ti ne veš za kaj. Ne veš sploh za živiš. Se vstaviš. Zasi. Kje pa sam lido srano. Mislim da ni tega pa se zdaj. To sam tak piha, levo, desno, tak. Slovenska politika je to, da stojimo kraj, se kregamo z enim modelom, njegovo poslušamo. Slovenija je fakt. Ne serije razumeš, da naučiti se protestno podječe. Ne serije razumeš. Protestno razumeš. Ti svetke ne se telefon, ti nam se bude zabavljati. U svobodni državi smo. Da flaše, da sam gubac steje. A Buras še ni šel dan. Ej, nič te ne briga, pridi sam. Treba, ja. Hvala. Ja,
Da si totalna mona, da se nas tako ponižuješ, resno. Prava družba, da mi da v roko. Sam enkrat bom rekla, tam naredila kažin na precepciju, da bo videl, pa bo lepo. Stani na radiju, pa jo nisem pobučil. A je? Veliko je lukuta. Elena! Družba naših politikov je veliko zvolil. Družba naših Čuvaču mačka bude za to. Čeko, sedem. Oh, fuck. Bicikle svoje. Čao. Reber! Haj, dobar dan. Zbrali smo se skoraj slučajno in nismo za to lokacijo pripravili kulturno-umetniškega programa. Namesto tega vam bom samo še enkrat prebral isti dopis, ki smo ga poslancem in poslankam že poslali po električni pošti. In na ta način bomo pozdravili. Ok, to je največji megafon, ki ga imamo na Kersnikovi danes. Sorry, nismo se dobro organizirali. Ampak nekaj mi govori, da imamo 2 leti časa za se naučiti dobro demonstrirati. Na hitro bomo prebrali še enkrat ta lepi dopis, pomahali poslancem, ki jih itak ni v tej bajti. In to je to za danes. Torej, pismo poslancem in poslankam še enkrat. Izvolili smo vas, ker smo vam zaupali. Izvolili smo vas, da bi delali to, kar je dobro za Slovenijo in njene ljudi. Izvolili smo vas tudi, da vlade ne bi sestavila stranka in človek, ki sta za to državo nevarnost in sramota. Zdaj je samo od vas odvisno, ali bomo dobili vlado, ki tvori Orbanovo zavezništvo, od katerega se distancira vsa Evropa. Izbirate med voljo svojih strankarskih vodstv in svojo poslansko vestjo in svobodo. Vsak od vas odloča, kam bo šla Slovenija. Fašistno Janša ubit! Glas za novo koalicijo in vlado je... Janša ubit! Janša ubit! Toliko hvala. Ti prekrasen bo, to je prekrasen. To je zadnji. Ubi Janšu! Ubi Janšu! Ubi Janšu! Presim ti razlogo! Ubi! Fašizmu!
To je čisti provokator, ignorirajte ga, prosim. Kdo je ta tip, da je res perfekt? Ne vem. Od vsega začetka ga mirimo. Še s tem agresivnim psom zraven. Zdaj pa pokroži, da se vloži. Žitko!